نهاجی تایبەت لەسەر ڕەوشە باژارێ کوبانێ ڕۆژاوای کوردستانی گوندەوارên wê radwasin لەگەل میوانی خوا ڕۆژنامەوان زیوار ئەحمەد گوتوبێژ dikin birêz زیوار دەمەتە باش بە سپاس ji bo beşterbûna te dawên agahî û zanêriyên we li ser rewşa xizmetguzarî li bajarê Kobanê gundewarê wê çi ne? Bêjî dost em bibêje Kobanî xelkê Kobanê bîne tevahî Kurdistanê yani bi wedekî mesa wî da derbas dibe hacetî her tiştî ye. Yani milletê Kobanî gor zaneriye me her du şexsan rebtak nan didin ki. Vara pê nan têra wecibakê nake. Yani heya nanê wan ketî ezmeke darin ser firnan bi saetan disekin heya maleke ya rebtak ya du rebta nan dest wan dikeve xwe û zarokê xwe êş bike. Sıkıntıyag elektrîgê kerebe jî yani her 48 saatan da 4 saatan tenê tînin xwastan ê gundan yani eyşeteke mesa wê eyş dibine wedekî pirî karîsî de eyş dibine. Belê birêz zîwar yani bêhter niha te behsa hejmarek krîz kir. Bêhter çi krîz niha li bajarê Kobanê heye û encamên wê li ser xelkê çi ye? Niha sê çar tişt hene tiştê muqawimatê hayatê esasiyan kanin bibêjin a محروقات يعني وقود ماكينان عربان اوتومبيلان تنية خلق داري بساعتان سر غازيان دسكني بكي چند لتر مازوت قابل بكارب عربا خوا بشغلينه ديان نان يعني استقنتي مشكلات التوري مزن هي نيف ملتي كوباين دا نان تنية دقار نان وضع خوي نوعية خوي بيسا نبسا هين كيمج حرد شخصان ربطاك دنيا يعني عائلات كبين شخص يا ضربت نوان يا ناد نوان بله آسیان آب یعنی آب تنه ابدا تنه دارن اعتماد خواهد کنه سر بیران و سر آبی دکرن کانه ببیجن وا سیاست تینا مارس کردن کش یعنی بینه و راپور فرا گوتی انه دیلین ملت کوبانی پنابر به در کردن ای ملکور زاناری ملت کوبانی را تواصل کرد ای عرض خود فروشه ملکی خود فروشه چی دستای فروشه پس در که یا وری کردستان یا وری ترکیه هر اروپا يعني براستي برز زيوار روشك قالك ما ترسيدارا لغوري اغاهين جمرة جهاتنا يعني تشارچوفاي هيفكي دو هيفان دا قوتن كوب بحزاران خورت جباجار كوباني دركتنا وبري خو ددن يان هريما كردستان يان تركيا دا كو بري خو بدن اوروباي اف ديار دا يعني سدا من وي چنه تاغوت كو خلق مالو ملكن خوج دفروشن اف كاسي كو دكرا كينا نه ما مستنان کنم ببیشن تجارنا مزن هنم گریدای نویدارا پیاده دا او باتشتانا دکرن یعنی هم عقارات هم چتشتواری کرین با اداره و پرانا دکره هم زبردا کنم بنقطه که گنن و هدف اساسی ارمانجا اساسی جبی تشتی ملت پنابر بکه ملت شندر کوبانی درخینی و چقا آب تنبه کربت تنبه نان تنبه مازوت تنبه با ملتاب جان علامتی که در کفی پنابر ببیل اروپا بدراب ای عردان دکرن ای ملکان دکرن کی تجار مزنم گریدای نه ریببری خطر یعنی آب هست بله باشه کار تینه کرن کو ریگری لوی دیارده وره راوستاندن تکار تنه یعنی بو سه مهنه 4 مهنه دبی هم که کریزانین حل بکن نان و پای بره و هینکی یعنی هم کانه ببیجن و مثلا کردستان و سوری جه گرنمه جه بتروله جه مازوته جه بنزینه واگیش کی کدا داره یعنی به پیاده مازوتا خوب بترول خود دشینه جيش الوطني را دشینه جبهه النصر را دشینه هر دره را چرا ملت منطقه ملت دوره به مازوتا و به نان و به کهرباء و به هر چیز یعنی وقتش دانا کی در کنا خیرات کردستان و سوری پر کردستان و سوری و جگه یعنی منطقه سدی شیست به کنزه سدی شیست تیرا سوری گشکی دکر چرا نها با ملتا برچیه نه نان هی نه کهرباء هی نه آب هی باشه درباره زاروکان روشا زاروکان چیه یعنی بریا دمه که هجمارک زاروک بگمان بردوام زاروک تینه رواندن جبو لشکریان نچار لنهال کوبانی کسی کلوی داره مانه کردین کل سر آخا خومانه زاروکن وان ین 11 12 14 15 سالی راستی چه روشه کتین؟ ما مستزنار نه بری دو مالباتا که مرا شروع کرده به بس امکانه بنزاری خود در خیلی در ببن کردستان امریکا 13 لاشن 14 لاشن واناج نه عسکری اجباری در روانه
نمیگو یعنی پرتش تنه گیش کی هده تمام دکه ملت برچیه تیه آب تنه گربت تنه محروقات تنه بسر دایز بازاریانا خطف دکن نجار دکن دبنا عسکری يعني هدف کی خوی اساسی ارمان خوی اساسی منطقه کوبا نيجيريا بو 7 سالنا كتيب انت فائده ده بعد ايرشا داعش هاي هيرو تشت خطوات ايجابي تجاه ملت كوباني نكر خطوات كانه اللي كرنا كوباني بقري بينا باري نكر دوم خرابي وخرابي وهدف ارمان خوي اساسي يعني تغيير كديموغرافيك تيبه وملت كوباني ايه تيدا ما يجي تركبه وبنكر باشر شونا اف کسی کو درد کافن کی تینا بجی کرن برز زیوار عربن ترکمانن کینه كيكون ها ايه ممجي هنا ايه سرينه هنا عرب هنا ايه قيادات قادر ويجبر دا چونش تركي دا چونه هاتنا كوباني حركي خانيان دا کرنا او دا کرنا وملت كوباني باجي درد كاويشه يعني اسدين ها شيرانه ولا حلنجه ولا كوبانيه يعني سدي 20 سدي سفا قيادات واني قادر ومزن جيش تركي دا هاتنا چونه ورا خانيان دا کرن اوان دا کرن وملت كوباني باش خانيه وان درد يعني خانيان دا پروش نوانه بايش در وادا هاتي قيادات واني قادر وفريق باي هنا يعني ملت ذكرنا وملت دردخين اوجد كابنا شو نوان مطرسيا انجام دان اپراسيون لشکری هین با خلق کوبانی های یان او یک نمایه نه هین پره باشه اگر افراش وها بردوام بو سيناريو و چه بن برز زیوار چل باجار کوبانی و چل باجار دیبه تو بيجي روش گلی کی خراب روش خدمت گزاری اولکاری هر بیج نمایه خلق مال و ملک خود فروشن زاروکن خود خوازن درخینن جوان درد کفن يعني اگر اف یک بردوام بو سيناريو و چه بن كاكيزنا نعم كان ببيجن سياسات پیاده و چقا دست خدا سر کردستان و سوری ممارسات خو سیاست قحیا ریا هیرو بردوانم کس خلق منطقه خلق کردستان و سوری پنابر بگه درخینه در هر پنابر بل جیان و ترا واخ سیاست نه جوانی هر حلق جرا نه دین باس مشکلی خلقی حل نبه کوبانی پوش ببه یعنی از آن قاچاق درد کردن فیزا درد کردن جواز درد کردن $100,000 اندکنه که بس با اروپا گین یا خب ترکت گین وانی هر کسی که ملت کوبا تندر کوبا دا بمینه تنه گی قیادات قادرو بن و ایش ترکی دا چوبل و دا که به دست خدای نصر حرشت بله گلک سپاس جبو برز زیوار الاحمد روزنامه‌وان کرد گلک سپاس لسر بشتار بونتن